Bog svima! Danas sam odradio odličan posao pomagajući baki. Dobro je pomagati. #IfYouKnowWhatImean. A zato sam odabrao ovaj citat jer se u potpunosti slaže s tim. Radi marljivo, igra se često, živi u ljubavi. Rekli su to Stuart i Linda McFarlane. Ja se u potpunosti slažem s tim, a vi recite me u komentarima i vidimo se sutra. Bog!